перзенти же жаннати бейиштик кылат, же тозокулук кылат. Кантип? Кээ бир келиндер бар. Перзентин урушканда ар кандай жаман сөздөрдөн урушат. Ар кандай ойзгал жаман сөздөрдөн урушат. Жашабай калгыр дейт. Өлүп калгыр дейт. Ошол бала апасына мурда дейт. Mahir el-Muayqilini bilesizler. Mahir Muayqilini. Kabe'nin bir imamı. Kabe'de 7 imam olsa, Kabe'nin bir imamı var. Mahir Muayqili. Okumuş sonu ünü var. Apasının vuruşkan sözünü okup koyuyor. Apasının en jaman kargıştap vuruşkanı Kur'an jattap Kabe'ga imam bolup kalgır deydi kenele. Allahu Akbar. Ey Mahir, topolan kılsa, şoktu kılsa, Kur'an jattap, Kabe'ga imam bolup kalgır dep uruşat eken ele, apasının usul uruşkanı, Mahir'de Kabe'ga imam kılıp tındı. Dünya yüzündeki milyon doğan adamlar hacga barganımızda, Mahir'in arkasından iftiharına uzak geliriz. Mahir'de bu dengelge kim jetkirdi? Apasının sözü jetkirmedi. Subhanallah. Sahabalar, tabiinler koş boylu bolganda gövrek Kur'an okup kalçelep deydi ayaldары. Eğer de Kur'an okuy albay turgan dengelde olup kala turgan bolsa, kuyösü aytıptar. Men bir ayaldı ijaraga alıp, gündüzü geç çeyin menin jubayımın janında Kur'an okup ber dep, akısın töleytelem, saati menen gelip Kur'an okup berip getip turчу. Töregen geçeyin. Andan emne payda oldu dese, oşondoy kılgandagı doğurdagı törölgen balların bütü bardığı, perden kul kızandı bardığı. Hafize boluştu. Hazır telefon oldu. Kaçan kuhnyada olup, zalda olup, emi adam okusa yetişik bir tıkla mutluardı oldu. Subhanallah. Sahabalar, tabiinler balasın emizgende, alim bolsun, ilimli bolsun, uğur basırıklı bolsun dep emizet eken ele, törölgende alim, hafiz, uğur basırıklı sabırdı bolat eken. Niyetine jaraşa. Azırkı kelinler emizgende uktap kalsın diye emizet eken. Biriyle şunu eken. Uktatıp koy emizip deyt eken, barıp uktatıp koyat eken emizip. Boldu bitti. Al çoğun koyganda ömür boyu namazdan dağı, ibadattan dağı uktap edir. Emizip atkanda, ene, menin sütüm arkalı uşul bala bir alim bolsa eken, bir hafiza bolsa eken dep niyet kılıp emizsеңizdер, anda oşonday bolat inşallah. Sizlerdey ayalga kızmat kılgan bir tabiin jönünde Peygamber anı körбөй turup aytkan jeri var. Peygamber tirүү. Bir gün Abu Bakr menen Umar'dı çakırıp geldi. Eköөнü aldın alıp geldi dağı. Eköөнü amanat. Men jokto degeni men vafat etkenden keyin. Kokistan, Yemen'den Uvays el-Qarani degen tabi'in kelip kalsa soda menen je jolugup kalsaňar, birin oňundan karmap, ekinçiň solundan karmap, jaldırap bolsa dagı batasyny alıp kalgıla dedi. Abu Bakr kim al? Abu Bakr Peygamber'in maňdaýynda turup, "Ey Abu Bakr, sen jannatga kiresin" dep aytkan. "Ey Umar, sen jannatga kiresin" dep aytkan. Jannat menen kirүү mezgilinde suyunçunögen insandardy Peygamber kayakdagı Yemenlik bir jigittin patasyny alıp algıla. Albay kalsaňar ökünüp kalasyňar. Alganda dagı bir ele nerseni soragıla. Allah'tan jasagan günöörlörüňizge istiğfar sorap ber, keçirim sorap ber dep ıylagıla degen. Ya Resulallah, man huwa? Al kim?
Hazreti Umar sordu, ya Resulallah, al kim dedi. Peygamber gözüne yaş alıp durup, huwa darran bivalidey. Men aytib atkan jigit al, apasına kızmat kılgan jigit dedi. Qara, Peygamber kayakta yaşap atat, Uvays al kayakta yaşap atat, Yemen'de yaşap atat. Peygamber Madina'da. Aralığı qanchalik arız? Boldu. Peygamber vefat etti. Hazret Abu Bakr menen Umar hiç kimge aytpay Yemen'den gelgen kerbenlerin bardığın atın sırap çıkarttılar. Mınday yok bu, yok. Hazret Abu Bakr sorap жүрүп ötüp ketti. Hazret Umarga oçu gezek geldi. Kelbedi Madinaga. Hazret Umar hacga geldi. Hacga Kabe'ni aylanıp atkanda dağı. Kayaktan bolasın Yemen'den, Yemen'de Uvays el-Qarani degen var mı canına? Yok anday bizde, tanımayız. Minaga çıktı. Minada turup izledi, yok. Ahire bir moğunda olgun, çoğun kara taşın üstüne çıkıp durup, ya eyyuhel hüccac, ey acılar cinal kıla dedi. Bana men Umar'ın amirul müminin cinal kıla dedi. Barın cinal dedi. Har bir memlekette ödünçe koyup Yemenlikleri kayaktasınlar bunu olacak. Uvays el-Qarani var mı dedi. Yok. Bir kişi durdu aksakal. Ey müminlerin amiri, bu Uvays el-Qarani deysiz, bizden aramızda ayavay kadir barktu insanlardan atın atabay kayaktaki Uvays el-Qarani'ni aytmaz. Bu Uvays degen jigit bizde hiçbir kadir barkı yok insan bol. Bu nege surap atasın? Bizde ayvay kadir barkı insanlar turadi. Uvays el-Qarani jönünde soray turgan bolsanız, bizden jügümüzdü qarab olçu olup kaldı. O şekilde Uvays el-Qarani turadi dedi. Allahu akbar. Hazreti Umar kara taştın üstüne sekirip düşüp eldi aralap Uvays el-Qarani'ye çırkap jönödü. Barsa ihramchan, jupuni ihramchan nafil namaz okup kıblani qarab iylab oturuptur. Uvays el-Qarani'nin janına Hazret Umar'dı qo'shtab bir-iki sahaba da borib qoldi. Salam berib namazın bitganda Hazret Umar Esselamu aleyk ya Uvays, ey Uvays, sana Allah'tan tinchlik olsun dediler. Uvays oturgan yerinden kolunu şunday kötürdü. Hazreti Umar iki kolun menen şunday Uvays'tan kolunu qarmap durup katı silkip koyuverbey koydular. Bir sahaba Uvays'ın sol jagынан kelip "Hada ma'at amirul mu'minin Umar ibn Khattab." Siz menen mu'minlerin amiri Hazret Umar uçuraşıp atat dedi. Uvays orundan hırgıp turganda Hazret Umar aytdı. Ya Uvays, iclis. Ey Uvays, turba orundan turba. Sen oturup uçuraş, men tik turup uçuraşam. Men tik turgan çakta dağı sen oturup uçuraşkanga hukuklusun. Orundan turbay jatıp alsaң da men tik turup uçuraşmakman. Orundan turba dedi. Bolboy orundan turdu. Uvays'ı kucaktap Hazreti Umar'a ila verdi. Ey Uvays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tiriu mezgilinde Madine-i Munawwara'da turup Hazret Abu Bakr özgö Uvays'a joluqsaňar günöňörden Allah'tan istigfar suratıp dua algıla dediler. Kıblany qarap durmaga deb duaňdy berdiler. Uvays el-Qarani qo'lini ko'tarib, "Ya Rab, ighfir li Umar ibn al-Khattab. Allahumma ighfir li Umar ibn al-Khattab. Allahum Umar'ın günahını keçirgin. Umar'ın günahını keçirgin" dediler. Umar iladı. Hiç kim düşüngen yok. Umar bu partığın qarap düşüngen joksuňar dedi, düşüngen jokpuz dedi. Anda oğup dur dedi. Uvays, sen aytasyňby je men aytaýynby tarihyňdy dedi. Ankene Peygamberimiz Hazret Umar'a Uvays'ın tarihyny aytyp bergenler. Sen aytasyňby je men aytaýynby dediler. Ruhsat berseňiz aytyp bereýin dedi. Ayt. 8 yaşar bal elem. Atadan erte jetim kalgan.
Karamagızda bir kara echkimiz var. Apam ekөөbüz bir eski alaçıkta jaşaybız. Ayıldın koyun bağlap bagan. Günüge erten menen jayıkka aydap çıkıp, gün batıp batpay ayılga aydap kirip, özümüzdün kara echkini alıp gelip, saap apama 3 buttap kirem deydi. Subhanallah. Aynanayın da apalar. Apama 3 buttap kirem deydi. 8 yaşında ordundan turup, tik turup basıp gelsem, kartaygan apam oturganda, anın boyundan menin boyum jogorу bolup ketip, başından jogorу jagım tozokka kirip ketpesin dep enkeyip elem deydi. Jörmölöp, 100 tuttap gelip, koluma жаңы sağılgan ısık süttap gelip apama içirip, kursağın toygozup, anan arkamça çıkıp, dağı üy jumuşlarını atkarıp, soyulap gelip apam töşegin salıp, üşündüp kızmat kılap elem deydi. Bir de jol apamın aldına tik turup baspadım. Apam üşündüp kızmat kıldım. Bir gün jayıkta koy jayıp tursam, bir kerben gelip toktop kaldı dağı. Maga karap turup, kerbenin başçısı mınday dedi. Ya baras! Ey pes dedi. Pes degen kanday jaman söz. Adamdın denesindeki ala oğru. Ankeni men oşondoy oğru menen oğru ipelem deydi. Denem oşondoy bolup ketken ele. Nege meni pes deysiz? Menin atım Uvays desem, atını bilbesem, tüsüne karap durup çakırdım da sen pes bolbayan kimsin dediler. Oşoga aябай kaygırıp, oşol günü göңülüm çögüp, anan alar süt surap ele berbedim, amanat bolgonduqdan bere albadım. Oşol günü jayıttan echkilerdi, koylardı erterek alıp düşüp, apama süttü sağıp gelip, apama berdim. Aldında otursam apam aytты, oğlum, bugünkü sütümde oğlum, bugünkü sütümde kündegüdey perzentimden kolunun jıkı bolboy atat. Nege bir muzdak sezilip atat sütüm. Emne oldu balam sağa dedi. Enenin jüregi eken sezdi da. Eşnesi bolgonja apa dedim. Jok balam, sağa bir nese bolgon. Sağa bir nese bolgon dedi. Men aytdim, jok apa, eşnese bolgon emes. Desem, apam canıma berak otur dedi da meni kucaktab turup, ayt balam, emne oldu sağa dedi anam. Apa kerben gelip şunday dedi. Anam mınday dedi. Anam men mınday dedim. Apa işeneski, men jaş balдар menen çogulup oynay albay atam. Alarga koşulup oynayın desem, balдар meni sen pessin, senin orunmaga jugup kalat dep meni koşpay atat dedi. Ekөөbüz kuftan namazını okuduk. Anam men üydün bölmenin burçuna töşek salıp jatıp köpkö jatkandayın apam meni uktap kaldı dep oylogon okşayt. Ordunan turup tahajjud namaz okup bitkenden keyin Allah'a önün büyük kılıp, ya Rab, uşul Uvays akılına kirgenden başlayıp menin aldına tik turup basıp gelelek. Bana uşunçalık mırtı kızmak kılıp atar. Men balama uşunçalık ırazımın. Ya Rab, mağa balamdın kılgan kızmatına sen ırazı olsan, anda bugün taң atқыча men balamdın orusuna şifa beresin. Senin kolundan gelet. Sen şifa berüçsün dep ıйladı deydi. Men teskeri karab alıp ıйladım deydi. Ya apa, nege muncha özüňdi kıynaysın? Dep anan Allah'tan, ya Rabbi, eger sen mağa şifa bere turgan bolsaň, anda koltuğumdun astına tengedey kaltırıp koy. Keyin sak bolup tekeberden gelinde, oşonu görüp durup, sen demelen dep özümde basıp koygan jakşı bolsun. Oşentip ertemenen tursam denem tap-taza jakşınakay usul kelbetine körüp atasыңар dep Hazrat Umarga maktandı. Oşentip apam ekөөbüz jırgap jaşap kaldık.
Апамның дуасы менен Аллах мага байлык берди. Үйлөндүм. Анан уй койлуу болуп, анан быйылкы жыл апамды хажга жөнөтөйүн десем, апам, балам сен мага кызмат кылып жүрүп кыйналдың, бир барып кел деп дуасын берди эле. Мына келдим алдыңызга деп Хазрат Умарга ушинтти. Хазрат Умар айтты, көтөр колуңду деди. Оң колтугун көтөргөндө, ошол теңгедей калган аппак жерине оозун тийгизип алып Хазрат Умар, сени кордогон ошол кафир деп аябай жаман сөздөрдү сүйлөдү. Анткени ошол мезгилде эй пес деп баягы бир термен башы тилдеп койгон да. Карагыла. 8 жашында апасынын алдына тик туруп басып келбеген, бир дагы келген эмес. Силердин бир эле көз жашыңар, бир эле кол көтөрүп бата кылып коюшуңар перзентти бейиштик кылат. Перзентти бейиштик кылат. Кээ бир ата-энелер бар. Мына балам саал ушул Куранга жакын ушуну каара кылсамбы деп жанындагысын көрсөтүп, ошо саал газанда буну ушуну спорт школа берип койсом окшойт, кысталак деп коюшат. Ата менен апа өзүнүн перзентин өзү бузат. Өзү газанда деп атат. Өзү бул молдо болбой турган, бул Куран жата албайт деп өзү ушинтип баа берип атат. Сиздер дайым ушул Куран жаттайт, ушул илим окуйт эле деп турсаңыздар, алар илим окуйт иншалла. Сөзүмдүн аягында балдар үйүндө 200 бала тарбияланса, жетимдер үйүндө, жетим балдар үйүндө 200 бала тарбияланат эле, 199 грип болуп, бирөөсү грип болбойт эле. Жылына бирөөсү такыр грип болбойт эле. Не бунун денеси кандай, бунун организми кандай деп текшерип, баарыныкы бирдей. Акыры балдар үйүнүн ичине коюлган камераны текшеришсе, тарбиячы күнүгө эрте менен келгенде, түштө жана кеч кетип баратканда баякы баланын эки бетинен өөп, пешенесинен сылап, аркасынан таптап кетет экен, келгенде ошентет экен. Апанын өзүн көрбөсө дагы башка апанын сылаганына ичиндеги организм ушунчалык өсүп, кубатка кирип болбойт экен. Перзентиңиздерди адам кылуу, анан айбан кылуу ал сиздерден. Күнүгө балам, сен мени уят кылбай турган бала болосуң. Мен сага ушундай дуа кылып койдум. Сен эң мыкты инсан болосуң дедиңиздерби? Ал эң мыкты инсан болот. Сен адам болбой калдың дедиңизби? Оозуңуздан чыгып кетти болду, Кудай сактасын, ал ошондой болот. Ошол себептен оозуңуздан жаман сөздөр чыкса, Аллах мени кечиргин. Мен ушул сөзүмдү алдым. Бул дуа ибат эмес, бул жакшы дуам кайтарып мен сага кыламын деп дуа кылыңыздар. Сиздердин кылган дуаңыздар менен иншалла перзенттер оңолот, иншалла. Иншалла. Сиздердин таманыңыздардын алдында жаннат турат. Сөзүнүн аягы: "Мен qabbala rijla ummi fekannama qabbala atabata babil janna." Kim apasının butun öp, ayağın öp, kızmat kılsa, al beyiş eşiginin bosoğusun öpkön menen birdeyi деген. Sizlerden butunuzdardı beyiş eşiginin bosoğusu jannat kılgandan keyin oşo jannatка ылайык жашайбыз деп ишенем иншалла. Ошондой кылабыз бапалар? Иншалла. Буйурса дагы биз далай жолу келип сабак өтөбүз иншалла да мына, ыстыктамда. Биздин келишибизге себеп болгон мыжырда дагы бир эже бар. Атын айтпасам да, ал эженин атын Аллах Таала бейишке кирүүчү адамдардын аты катталган лийинге топтасын. Ал ушунчалык мыкты эже. Менин ушул тек кана ушул жерге келип ошол эже себеп болуп, өзү алып келип, өзү алып кетип атат менеки. Аллах разы болсун. Аллах илимиңиздерге, жашооңуздарга, намазыңыздарга береке берсин. Кээ бир ата-энелер рызкы сурайт перзентине, өмүр сурайт, бирок береке сурабайт да. Бир табиин: Аллахым өмүрүмө береке бер, рызкыма береке бер, илимиме береке бер, намазыма береке бер,
перзентиме береке бер десе, жанындағы береке деген бұл көбейтіп береді. Перзентин көп болып кетсечи десе, бата кылып бүткөндөн кийин ал баракату жундун мин ажнатилла. Барака деген бұл Алланын өз бенделеріне чачкан армиясынын кичинекей бир бөлүгү. Эгер ошол барака өмүргө түшүп калса, жашоого, анын өмүрү жалаң пайдалууда өтөт. Эгерде барака ошо кишинин намазына түшүп калса, ал намазынын саждасында жаннаттын жытын кадимги жыттап окуйт. Эгерде Алланын баракасы анын перзентине түшүп калса, бардыгы кабыл перзент, адаб ахлагы мыкты болот. Эгер барака анын рызкысына түшүп калса, дайым адалга гана жумшалат. Ошондой Аллах Таала сиздердин өмүрүңүздөргө, рызкыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, намазыңыздарга, убактыңыздарга, анан перзентиңиздерге Аллах Таала береке берсин. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллах разы болсун. Дагы бир жолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.